pre ili kasnije, ovo morate da probate. Sočni i ukusni tiramisu brownie. Savršeni par. Idemo na pripremu. U veću posudu sipamo otopljeni putar, beli šećer, smeđi šećer i malo vanila. Kratko izmutimo i sjedinimo. Dodamo 2 jajeta i nastavljamo da mutimo dok ne dobijemo kremastu smesu. Za vrhunski brownie najbitnija je dobra čokolada. Zato uvek koristim menaž. Isuckamo je na sitno i ide u mikrotalasno na 1 minut. Gotovo. Promešamo dok ne dobijemo svilanu i glatku teksturu. Sipamo je u našu smesu, kratko umutimo i sjedinimo. Preko cediljke sipamo brašno, kakao prah i malo soli. Prosejamo. Sada špatulom mešamo kružnim pokretima dok ne dobijemo kremastu i kompaktnu smesu. Pripremimo manji i nauljeni pleh. Stavimo prvi i drugi sloj peh papira i vreme je da prespemo našu brownie smesu. Rasporedimo i izjednačimo po ivicama, izravnamo i ide u rernu na 20 minuta. Brownie je pečen. Ostavimo da se ohladi. Preko mascarpone sira sipamo šećer u prahu, malo kafe, ruma i zalijemo slatkom pavlakom. Mikserom mutimo dok ne dobijemo kremastu i vazdušastu teksturu. Prespemo preko ohlađenog brownija i ravnomerno rasporedimo i izjednačimo. Ide u frižider na 6 sati. Sada ga jednostavno izvadimo iz pleha, oslobodimo ivice i za kraj pospemo kakao prahom. Isečemo i uživamo u ovom neodoljivom kolaču. Prijetno i srećni praznici!